Sari thani su mungtongnai abdi to korte kormsurani Tipra thani candidate dingai tabuk toklaing kha lukoroni hanjak mumbai tabuk hastene lukoro te dong ni korte kormsurani joto chongmari butarong tamo kopisa mungtongnai Ani kok kesan kunu kerei tabuk sokjora borok ni bagai kaisano ani message joto no hambai 48 kormsara जों कुनु कास्ट बेस कम्युनिटी बेस नgai vote खाइलिया जतनो थानसानो vote खाइका जतनो महाराजनो vote खाइका जों कप्लाइंखा it's not only my victory it's the victory for whole 48 करमछरा और केबो त्रिपुरा देबरमा अमते कुनु कम्युनिटी करे जतनो थानसा नgai vote खाइका vote bo आमबगिनो जों गोबां मार्जिन बाय पाइखा आरो ओमफ्राय बेबादि तो 13 candidate 13 candidate applying kana bo 13 candidate do assembly of thane borok kharap de sanani joni sapa de boni pan yes of course we have Chini one single point agenda permanent solution constitutional solution obno chini single point agenda there is no ministry post we are not fighting for any MLA post Chini one suk no ngobono constitutional solution permanent solution